Spielst du ein Instrument degani? Hop, do you bilan berilsa kerak. Do you play an instrument? Ya'ni instrument degani Instrument. instrument, ya'ni musiqa asbobini chala olasanmi deyapti. Yaxshi. Mhm. Peter und Alex, könnt ihr ein Instrument spielen? Endi bizlar gapirishimiz kerak. Hop, ketdik. Peter und Peter, demak yaxshi. Ozgina. Max und Nina, habt ihr heute Zeit? Hop, Max va Nina deyapti. Max and Nina. Hop, habt ya'ni have